I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Setsan. Nadango Leonardo Tulip, au what you took in Ba, and the Talita na Parong and Mbula FM, Balatin Nabantu and Sir. Mbula FM, number 2 and Sir. Ni sambulu binaka se kwengo na pagaleleka ni no andai tukutuku na mbongi ndai e pagali obiti ndo na rauti ni gatol na milioni $1 e na market ni angona e na buku ni pagadha e maimbiutu tu na dangi lamba Winston keni mbale e na tol na mbaki mungo na iso ni angona e na toka nga e na isau e tauri bagiti kungo me adhoba ni na matua na ite ni angona na lenga e sotabatiko e na ngaunongo na isau ni market ni angona Entua na ivoli saulevu na angona kabuli teki bogelevu ena makete maibunotani kena makete ena nontabunua tukona polies tu ilau na ibagelis lesi na tambana ni teitei ni bagadada embiutu tu o Winston e bakile na ivoli ni angona lima sabuluka lima na ibagelis lesi na tambana ni labo musuki sana sanga tiku ni takataka ena vana bula mayongo kana chief operating officer o chao jukuroi ni sabondonu na matambosi ni FNPF na itubutubo bongo e nandona mbose boy dhuri ene tiguni ambaki ngo mane wili e vanandra walu sanga bulu na iboleslesi na FNPF e sana bagalele taki kina vanandra utolu sanga bulu tuno koroi ni sa barita kioti kina ministry ni be bagata taki kasa boy dhuri telanga na be talno ke ni unioni ke na songo ni bange e ka koroi ni sone tutu kasa na pagalalai e sa rao beira na tagatagatiko e nanga unungo merra boloboleni kina itutu bongo sana solitaltingana kenri sau o kati baga redundancy payments sana torbagitiko na kalawongo e nei matai ni Julai kaya endona doni politiki o chose wangambadha ka kilkasa matagi ni atauda e sona bosa membaletira na musulmani ka bole na nisibeba na ilalakai ni asiang ni tukunu buana nonoloya membole na bika e bolai e na ngauna e bakatarungikina sena caution interview sianga talangani tiku e na matabele kua o Aman Ravindra Singh na nonoloya o Wangambadha bete kitiko Wangambadha ke na publisher ni Fiji Times o Hank Arts na editor in chief Fred Wesley na editor ni Nailalakai o Anarerebula ke na Fiji Times Limited e na dhala ni kia na bagungeti na tiku ya papala ka rato urirai e na matabele lebe suba e na mataka ni kua kina gito na timu ni Telecom Fijiana e na sangame na adhobeani na ikabani tutu e na Women 7 Series me na rawa ni wanditaka na nona intamindambe e na gito lebu ni burubura e na ambaki mayongo era sa lesumai na ngone lewa e na mataka ni kua ni oti na sotsot mai Las Vegas karalaki adhoba na ikalima ni tutu wakasakiti na nona gito o tima rabisa mai Vegas kataur na idhobi ni performance tracker player of the tournament ngone matai ni dhobi me soli buaendo na ngone lewa e na timi ni viti mai dhobi kiri na baleleka ni no ande tukutuku na kene kuri rene saraba e na Radio Fiji 1 ke na Mbula FM ni bweding vinaka sa arnayanda oya wo chonen rut kele bai buni moli rakira sa ama pinakantin nan tawa ama na Radio Fiji 1 dalongali baga penenu makaya matona belantari wati ang dawaro na Radio Fiji 1 besan dobai bichi oya wo lavini nambuli mana fesimba ondo talita kana Radio Fiji 1 dalango police matawalu susunemba ang bulabat mai Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN